Match number 16 between Butwal Lumini Football Club versus Lalitpur City Football Club. Setu jersey ma Lalitpur City FC, and in maroon we have Butwal Lumini. Nathan Mavela came on top. A mistake from Eric Vista. Mauka Imo Ezekiel lai फेरि पनि Nathan Mavel. Well cleared. सुरुवाती समयहरुमै निकै प्रेसरमा राखिरहेको छ. Can Ananta take advantage of Ananta? Pipo Ebelको तर्फबाट he was looking for the return pass त्यो आउन सकेन. On the right is that danger man, Imo Ezekiel. Papa Ibukebe in the box. Sunny Shrestha overlap agadi आउँदै. Sunny's को लागि ball cut back to Ibo. Ibo! Bad luck. E-play. खासै समय थिएन रिफ्लेक्ट गर्नलाई फेरि पनि. Oh my goodness gracious. Cross bar मा आज. One after another the chances just goes begging. This was the first one. Shanish cut गर्न सफल थिए. Ibukebe collect गरेर that would have been a wonder goal for Ibukebe. र त्यसपश्चात Ezekiel pass गरेका थिए सन्तोषलाई a bit high wrong side of the Baraman. Rose long ball looking for Felipe Acha, not successful, and a snapshot from Pradeep Lama, not successful. Rose ko miss pass, yo Papa Ibukebe ko lagi one-on-one with Bimal. He goes for Imo Ezekiel. Again a save from Deep Kharki. तर Imo ko yo prahar sayad daya ya baya हुनुपर्छ. It went straight to the keeper. Deep लाई त्यति अप्ठ्यारो भने परेन. Oh, that's a mistake from Sanish. It might be a counter attack. Manish on the ball. Santosh Khatri some 3-on-1 for Butwal. What is he doing, Manish? Felipe Acha ko लागि yo ball. Sayed flag up bhaisakeko cha. Yes, it's offside. It's offside. Ball possession जित्ने प्रयास Butwal को. Santosh wonderful footwork, wonderful pass. तर यहाँ intercept भएका छन्. राम्रो reading Pradeep Lama को. Kentahara on the ball now. Kentahara versus Ananta. Kentahara goes low. Ball दिँदै योगेश गुरुङलाई. सपोर्टमा छन् Belfort. Curvens Belfort overlap आइसकेका छन् योगेश गुरुङ. Yogesh now gets the ball. Yogesh can hit on. Yes, he can. Very beautiful skill. Yogesh, he was trying to find Aditya Shakya. Nearly. Lalitpur City FC. Money on the ball. Inside turn and Ananta, that man. हामीले pre-matchमा पनि कुरा गरिरहेका थियौं. It's that man who is the guy everyone aims when they get the corner kick or a free kick. Every set piece मा ललितपुर सिटीले सेकेन्ड बार टार्गेट गरेको छ र अहिले पनि सेकेन्ड बारमा पुरेर बसिरहेका थिए. Easiest of header. He couldn't have gotten any better one in his career. Free hit unmarked. What was Pradeep Lama doing? Just look at that. Free head. Ananta Tamangla free hit. It was just an invitation. A flick on the overlap. Nathan Mavel. Good cross. Manish Tagi, you fall. Was it just outside the box? No, says the referee. Play on, says the referee. Oh, it was a chance for Pradeep Lama. Aditya ball रोक्ने प्रयासमा मणि पनि सन्तोष खत्री पनि but Kentahara comes out good from the right. It's Butwal. फेरि पनि Kentahara रनमा उनलाई रोक्दैछन् ज्याकेटे. यो save. Good reading from the goalkeeper Samit Shrestha. Our leftमा Nathan Mavel. Nathan Mavel goes long trying to find Kentahara. Yo postमा लाग्यो. It bit goalkeeper Samit Shrestha out of the blue. A chance created for Butwal Lumini, nearly a goal. Maniko precise free kick. Again coming in the near post, and it was a beautiful free kick. Snapshot. Belfort again with the chance, but the flag is up and it's offside. Here you go, the beautiful view of the ever so beautiful moon.
missed the team captain. Right hand side of ball दिएका थिए उनले त्यहाँ सरोजका लागि गोलको अत्यन्तै नजिक थियो यस पटक बटोल लुम्बिनी मनिष टागी Ezekiel बलका लागि अन्तिम समयमा इमो Ezekiel ललितपुर सिटी एफसी का लागि दोस्रो गोलको अत्यन्तै नजिक थिए गोलकिपर दीप परिमित भइसकेको अवस्था थियो यहाँनिर निकै राम्रो काम गरे दीप कार्कीले उनले फर्स्ट बल बचाएका थिए र गनी भइसकेका थिए केन्टाहारा मनिष टाङ्गी यो राम्रो ब्याक हिल केन्टाको क्रस राम्रो बल र यहाँ अनन्तको डिफेन्डिङ निकै राम्रो मणि लामा भने केही समस्यामा छन् मणि लामा योगेश अझै पनि समय लिइरहेका छन् योगेश गुरुङ राम्रो टर्न योगेशबाट चान्स छ उनीसँग योगेशको पास फेरि पनि केन्टाहारा उनको क्रस पेनल्टी बक्समा हेड गर्दै बललाई क्लियर गरिदिए अनन्त तामाङले गोलको खोजीमा रहनेछ मनिष निराजन धामी तर उनले टार्गेटमा पनि राख्न सकेनन् Yogesh Guruko throwing ball जित्ने क्रममा Ezekiel early box with the प्रवेश Ezekiel ती राम्रो अवसरहरू पाइरहेको छ ललितपुर सिटी एफसीले Ezekiel त्यसपछि सन्तोष खत्री लगातार पाएका अवसरहरू मिस गरिरहेको छ दीप कार्कीको यो बल यो सेभ गर्दै राइट ह्यान्ड साइडबाट अभिषेक लामा अभिषेकलाई फ्री रन दिएका छन् इमो इजेकेल यो पास सन्तोषको लागि उनको कन्ट्रोल सन्तोषको शट र यो दोस्रो गोल खेलको 88औं मिनेटमा ललितपुर सिटी एफसीले आफ्नो अग्रतालाई दोब्बर बनाएको छ यति बेला भने दीप कार्की तब त हेल्पलेस नै थिए सम्भवतः दीप कार्कीले त्यो बल फ्रेमभन्दा बाहिर जान्छ सोचेका थिए त्यति सठिक र जोरदार प्रहार थिएन त्यहाँ सन्तोषबाट यद्यपि पहिलो बारलाई लाग्ने बल बाहिर गएको थियो पूर्ण रूपमा हेल्पलेस नो चान्स whatsoever Santosh Khatri and he is one of the most energetic players in this field भन्न सक्छौं यसका साथै फाइनल विसल यो खेलको म्याच नम्बर 16 को फुटबल लिम्बिनी